Svakako da, smatram da bi to bilo izuzetno potrebno iz razloga što, evo, nedavno smo bili svjedok nekog samoubistva djevojke koja prosto nije imala izlaz iz neke situacije, prosto je ovladala je depresija i sve te stvari. Zašto ne stručna lica koja će se baviti tim pitanjem, pita kako je mladih, tako i starih, što da ne, to treba uvesti. Ministarstvo za usamljene osobe. Pa ne mislim ništa, to najbolje naći neku osobu da budeš sa njom. Dakle, ako si usamljen, ako si već sam, onda bolje da nađeš nekoga, ne da ti ministarstvo da imaš neke subvencije, to se obično na to svodi. A možda neko treba pomoć u tom pronalaženju? Šta mislite da se kroz neku instituciju? A to su prije babe postojale, provodađike, one su tako, sad bi možda trebalo uvjeti instituciju provodađike, dakle da ponovo neke babe starije nađemo da one nalaze, da sklapaju bračne partnere, šta već ja znam kako to voda. Ja živim u Austriji, momentalno, tamo je to veoma fino riješeno, stari ljudi imaju sve što im treba, mislim, pomaganja i to sve, usamljene osobe i te stvari. Kako ne bi trebalo, mislim da to ovdje ne funkcioniše nikako. Naravno da bi trebalo, samo mi kaskamo za Evropom još jako puno godina, sine. Bog zna kad će to kod nas doći, što će se kod nas možda uvesti, možda nakon još 10-15 godina, jer mi jako kasno kaskamo. Ja sam prije 50 godina živjela u Sloveniji i mi smo onda bili 50 godina iza Slovenije. Prije 50 godina, tačno 51 godina kako sam došla iz Slovenije, doselila s mužem, sa porodicom. I mi smo od tada kasnili. Bosna je vrlo lijepa, ali mi je žao što smo narod zatočan, što ne imamo u glavi, što ne gledamo napred, nego samo gledamo pozadi ili nešto malo sa strane. To mi je žao. Trebalo bi ministarstvo za usamljeni kako bi trebalo, jer ima žena koje su same pa jutro znaju umrijeti, pa po 3 dana ja znam jednu kolegicu koja je ležala u kuću 3 dana, nije imao ko okrenuti, a nešto ostalo. Znate šta, niko ne može tamo ostati na ulici, nema šansi. Ako nema nikakvih primanja, sigurno ima smještaj, neće ostati da nema nikoga da mu pomaže. Ako u bolnici ostane, koliko ja znam, u mene je kćerka medicinski radnik, nijedan čovjek nije nikad ostao, makar da nema doma svoga, ostao je u nekom staračkom ili u bolnici, a on ga pustiti neće da ode ako nema ko da se brine o njemu. Veoma interesantno.